Danas spremamo toplu čokoladu. Vrlo jednostavan, a blagotvoran napitak koga svi vole. Savršen je dezert za ove hladne dane, a sprema se samo u nekoliko koraka. Za njenu pripremu bit će vam potrebno 350 ml mlijeka, 100 g sitno seckane čokolade, 1 kašika šećera, 1 kašika kakaa i 1 kašika gustina. Ostanite sa nama, slijedi priprema.